Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jamaat. Aytib atқан көчөттөрүбүздү алып келдик. Аршаға. Burada çıkart ekan da. Ha, çıkız ekan. Jittari сонун экен. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tushirib o'tasiz. Ha, keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. İmam Usta geldi. Qarı sarınırı soğan. Assalomu Kes. Qarıga saçqa. Assalomu alaykum. Boldu ke. Qolay qilay turmaqlar deb azirga kelib qoladi. Çoң. Onjarma kelindi de yo'q dedi. Ну, uzunluğu neme alsang turg'izsang da Miki. Uzunlarni. Ha. O'shani turg'izsang. Turg'izar bardan qatarini turg'izsang. Ну, shularni har жерге qo'yasiz tabi Samат aka. Mына uzunluğu shunday ekan. Ha. Mына nolar. Bir yakon meni armab qo'ying. Shularni har birin Sayıldı. Shularni har birin 500 so'mdan al. Jengillar oqara. Aqsa to'qoy charbozdan aldim. Kerakli bo'lib qo'yisizmi? Ana. 5-yillar kerak. İmam Usta geldi. Litterda yaxshi ekan ayo son. Jetilib görküne kelib qoltirdi. Ko'pchilik degan o'shaday. Baştaldı bu yüzden. Bunda qazıp darda qo'yamiz mestalarini. Bunday qilib, bunday qilib. O'tirib ketasiz. Qum bilan sразу nima olganmiz-da. Olganmiz. Qazib ko'tiriyor. Cho'ng o'li ekan? Cho'ng ekan. Qat, nima olib ko'rasiz, qo'yasizmi? Men bo'yimdan uzun ekan bunlar. 1.80 2 shundayda. Jitti bilinib o'tadi? Ha. Son. 100 ming bor ekan. Bostodan bildi chiqib qo'yim qoldi. Yo'q, hazır. Yıllarını Taşköprülü imamçılığı nerede? Qancha bizden getirdi? Qancha mümkün olmasın. Allah razı olsun. Tünde desem tünde çıkar. Qayerda qanday? Yaxshi ish bo'ldi. Birinchi ishini shu imomimiz bismillah o'tirib ko'rayim dedi. Şu ko'rgan daraxtlarni da go'r to'yda o'sha turamiz da. Yakın belli gelir. Bun bak kunga qaraydi dengeri var mı? Yağı gidelim tutarım. Ben siz bismillah deb boshlayveringlar. Bunu o'sha bir o'z nima emas qarab ketgan qo'y, bilmaysan o'shani. Yo'q. Niyatga jarasiz. Ha, ana bunday qiladi. Bunga bunday qarash kerak bu yoqda. Bismillahi. Alloh barak bersin bismillah. Yaxshidan baq qiladi, yomondan taq qiladi. O'zla ber. Qarab turaymi? Ha. Yaxshi. Eğer kıyamet bo'layotgan bo'lsa, daraxt endi niyat qilgan bo'lsam daraxt eksagan. Har bir daraxtdan ko'ylak var. Bismillah. So'p bor. Inshaalloh. Men o'sha daraxt ekib qo'ysam, bir chimch kelib qonto ağa so'p bor. Bir odam kelib ko'ylakni sağa so'p bor. Bir nabat kelib shag'lan sindirgi sağa da so'p bor. Bismillah. Ben bugün videodan önce şunday işte başladım mı? Bismillah. No o'zi. Talay kisherde именно Ha, mayli. no ko'chatlarning 10'uchu shu yerga ekanki atayin aldirib o'z megayin deb keldi da. Yerga kech. O'rnidan o'zingiz o'tirasiz. O'zim o'tirzam deb keldi shundan niyat bilan. Azomatga uni birib ko'p. Bularning da har birini o'sha nimalar bilan qolganlarini отдельно qilib o'tasiz, xudo xohlasa bardığını tuzaysiz. Aylantirasiz, mana uzoqdan. Ha, rahmat. O. Ha. Sizler bo'lgan joy ko'tardik buni, vardı ko'tardik. Mesjiddagilarmi? Vardı ko'tardik.
sular. Nem su ektirip geçinde bir çelekten su. Şılanga yok mu? Şılanga. Şılanga gelet yakında. Koluna gelet. Şılanga olsa getirip turib uygulanacak. Çilek. Bugün bir çelekten. Erik ekem özünüz oturgan köçöttөрдү bilesiz da Кудай кааласа. Кийин балдарыңыз менен келсеңиз дагы өзүңүз келсеңиз дагы. Кудай кааласа. Мурат эке ушу көчөт жөнүндө фазилеттин айта кетпесизби? Кандай жакшы сооп иштери бар? Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулмандар. Мынакей шаарыбыздын ушул эмне деп койчу эле? 50 деп койчу эле? 50 жыл. 50 жыл деген жерде мынакей Ташкент садака биримдигинин жаштардын жемилгеси менен ушул жерге мына арча отургузуп атат. Жакшылдандырып, бул менен сыймыктанайлы. Бу дүйнөдөгү жакшылыгы бар, ахиреттин жакшылыктары бар. Бул жөнүндө биз мусулман катары пайгамбардын айткан насааттары бизге жетиштеш керек. Пайгамбар эмне деген? Ошол кыямат болушун билсең, көчөттө турган ниет болсоң эгип кой деген да. Анан бул көчөттүн бир пайдасы да пайгамбар айтат. Бир дарак эгип койсоң, ошого келип бир куш көлөкөлөнсө, шаңына келип консо, бир адам көлөкөсүнөн көлөк ордун алса, ошо ажыр сооп бар деп айткан да. Ошон үчүн колдон келишинче баардыгыбыз көчөттө келели, аракет кылайлы. Жатпай, бул жаз деген жарышпаш керек. Азыр бул убакыттар өтүп кетет, анан аттиң ай болот, анда кеч болот. Бүгүн бир чукурда сайлы. Пайгамбар айтып атат. Бир дарак кыйсаң, эки дарак эгип кой деп айткан да. Ошон үчүн колубуздан келсе дарак эгели. Пайгамбар айткан 3 карыштан сактангыла деген. Ошондо адамдар көлөкөлөнүп турган дарактардын көлөкөсүнө ошондой зара кылыштан, жолдого зара кылыштан, көлчүк сууларга зара кылыштан сактангыла деген. Ошондо каргыш болот деген, ошо каргыштан сактангыла деген. Колдон келсе бул көчөттөргө жардам бериш керек. Буну кайрып сындырып кетпешибиз керек. Ошондо баарыбыз колубуздан келген салым кошкон болобуз. Алла ошо ажыр соопторду берсин ушу жаштарыбызга. Мына күчүн аракет кылып атат, келечекте бул өзүнүн балдары үчүн. Бир карган аксакал ушундай бир дарак эгип атса, бир падыша келип айтат экен. Өзүң карып калдың, эми ушунун мөмөсүн жейсиңби десе, падышам, бизден мурункулар экти, биз жедик, биз эгели, бизден кийинкилер жесин деген да. Падыша эрип кетти, бир калта баштык алтын берип кетсе, ана көрдүңүзбү падышам, биздин дарактар мөмөсүн берип баштады деген экен да. Эрип кетти, экинчи баштын ырыткан экен да. Падышам көрдүңүзбү? Элдин багы бир жылда бир жолу мөмө берсе, биздин багыбыз бир жылда эки жолу мөмө берип атат экен да. Эрип кетти, үчүнчүсүн ыргытып да качкан экен да падыша. Ошон үчүн бул бага эгейин. Ассаламу алейкум. Рахмат ажеке. Любой эмеге жөнөтүп койгон. Фейсбукка любойна жөнөт. Буйрса. Катарынан тизилип атат мынакей. Бул жагынан буйрса катарынан кетет, анан дальше жагына кетет.